Tutangira coach White Omuhiaka. The latest coach Paul Nkata. Izuba rya nyuma abazyo abagizi ba timu y'umupira ya Buhimba United Saints batangirire coach wabo Paul Nkata. Aba bamwakira umurembo rwa Hoima bamushendekereza mpaka umuri Buhimba Town Council mu district ya Kikuube. Wabiri nagambaho n'abanyamakuru coach Nkata ashoborire ukwari kuza korobce kihembe kurebeka ngo timu ya Buhimba Saints yazo mu Uganda Star Times Premier League. Target ya FIA UPL sino zatukolera ku dawasi era buli omuntu batakolera ku draft kugenda okolera kiri atakyagala kubanga esalire ogu ahamzoko kwatanisa kiri kikuru hagati y'abakochi bagama ba timu abazani utiriho n'abahagize abagize bonna tibagala losi sino zanti bebuyimba buka bonna olagati bagala losi nalabe n'abamanyi kimani nga bagoba mutenesi lwabutawangula so ensi yonna eyagala wina so nga timu zonna tisobola kuwininga era wabeera ko wansi n'abeera waggulu singa bonna abeera waggulu kibajja kubamuziba wakikopo naye katuza okulaba naffe tubangula tubeere waggulu. Bagama ba timu bagambireho n'umushaki wetu bashoborera kubeina amatsiko menji muri Nkata bari kugira ngo timu eji neza kutunguka. Movement kucho tumwesiga muno kandi twina ko kituku mu bya gukyamu abakuba etimu agimanyire abazani buno bali mu bajyano muri abarecommend ngira takayo genda so tulungu amani wa kugenda ko mulimo mwetagisi semero muno kwa coach wa Paul Nkata za kuangalia on coach Ogo nugwo murundi gwa kabiri coach Nkata natendeka timu ni yemwe kandi abagizi ba timu eji bamwinema amatsiko menji makuraga gasha kwa gada saba aba Sky TV agenshonga muri Kikuube.